yaboneka sinhle file nokubona lento le ukuthi bathi niyafana noma cala bathi mina la siyafana from la macala wangitexta aba like mfethu zwakala ngifuna ukubona la bengisashayisa ine court infection bengadumba yebusweni understand bebang admitile eLenmed ngasuke eLenmed bang transfer eBar la phela cishe ngabhora so untwana waba into yokuthini emfethu bathi siyafana nani ngifuna ukuhlangana naye ngamtshela zwakala ngiseBar umacala wazwakala eBar makafika eBar okay sekuba into yokuthini inkulumo mfethu abantu futhi that time ngisadume ngathi ngiyahlanya mfana bengisadume njengesasko afuthi sasikenza kancane alibhani mfethu ngidume njengalibhani la mfethu bebangazi everywhere ngithola so kube lento yokuthini umacala abantu bamtshotha ufana nami so nasekayifeka khana ukuthi mina naye siyafana sesisenza ukuthini sehlala sonke sesigcwa njengokufana sesiyimpintshi phela kanjalo ngithola phela ngishaya ngephi mentality noma ngakucavoza kimi ngeke ngibe thini ngoba mina ngidumile ngeke ngikhulumisa even noma ngabuza abantu abababa ngicabayo mina ngisweet towards everyone wonke umuntu nocena kumcala kumkaba ngahlekisana nabo naleskim sabo sama Brazilian besesazana you understand mina ngulo muntu ukuthini anginayinkinga mina yabona inkinga zami ayirada ukuthi ngisivalele ngaphakathi ngizicoce nomuntu engizwana naye you understand ngeke ungithule ngithini senyahamba manje ngicocela wonke umuntu inkinga zami yeah so untwana nje sahlanganiswa ukuthi bathe siyafana so my over untwana ngamthatha mina futhi yabona that time bengisamoshekile ngibonisa estrand ngathi mfethu la kuyashaywa la kuyenzwa kanje yashaywa phela mina yabona nalento leyo ukuthini le slogan sami sokuthini selithathela phansi umbhedulo kukhona bangaziyo bangakutshela la ntwana ngayicelisa kanjani mfethu kuthi ngibambile empedeni naphansi kuyashaywa ngihlala